Aikari mwena wa Longewan kaunti-inĩ ya Samburu maraikara na haho thutha wa tharĩkĩra ya ica ikuhĩ kũrĩa mũtumia aranyitĩtwo mĩgwate na mahiũ matanyiheire 40 marĩa ararĩithagia kũiywo. Jennifer Lengidenye nĩ atarĩirie mĩnyamarĩko ĩrĩa aragereire moko-inĩ ma mũnyiti mĩgwate ona gũtuĩka nĩ aracokire kũhonokio na mbũri ciake imwe iracokio. Enda mpaka huko tulisikianga risasi, sasa akayapa. Sasa mimi nilitoroka nikakuja mpaka nyumbani. Sasa nilisikia mbuzi amerudisha na KPR, na unajua KPR. Sasa nikakuja mpaka nyumbani, nilistuka. Sasa siwezi ongea mpaka saa hii ninastuka. Kwa ajili hatujui kama tutafika jioni, ukilala hujui kama utafika kesho. Sasa sijui serikali mnatufanyia nini? Hatujui kabisa, kwa ajili sasa hatuyuko maboma zetu. Tunaenda tunashanganyika, tunaishi kwa boma moja. Mwandiki wa county Wilson Lesuda oretie thirikari kugathika mitaratara ya kuiga ũgitĩri matũra-inĩ maya nĩ ihenya o ũrĩa kwahotekeka. Nĩ anyitĩtwo mbaru nĩ atongoria aikari a mwena ũyũ makiuga gũtirĩ na ũgitĩri wa kũigana. Kilichotokea jana ilikuwa ni kitu ambacho ni cha kuhusunisha sana. Kama kwa mfano imefika mahali ambapo wamama wanakamatwa, wamama wanatekwa nyara, ambao wanashunga mali yao, ni kitu kibaya sana. Na hii serikali ambayo tuko naye hapa pengine haoni, sababu kama ilikuwa ni watu na tunaishi pamoja hapa, lakini anafanya kama haoni ama asikii. Hata tukilia malilio kubwa namna gani, ni kama serikali hatusikii. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Ndwati.